Hei janmit ka arphau tari uni ubnai ka dorbar chnong nangba hapo iya khmat u wahe chnong uton roy yong wai waki dekhot ka executive committee kamju waki dekhot ka chnong hawa kalam waki wapathai khubor de penche u hajrong ipenbat u kertong ka PDF naraliang constituency ushem hok karot wada pia ka chnong nangba uton roy do ong nei liang ushem hok karot de penbat u waha ka yalang wada penman haka khat khande tarik u khon chonglan November arhajar arpawar wadale chiliang wedale bor ka dorbar chnong pelun haka yalang we ka chnong nangba de pia ko arliang niliang uton roy de penchiu de wo ong wa ka dorbar chnong ju penman ko ya ki yalang wo pher heyato wa ki kam chongsuk wa ki kam penroy we mju le embor ko hewan iwan le we mju pai khmat ko ya ki won uton roy de ong le wa ka dorbar ju pediang ko ya irai yong ki wo bon walang we ini ipenbat ushem hok to iwa klem yurim Hagani ke yalang ba ka dorbar chnong de chim ko yakarai wo kurchan ya ulakon biam waman kamu MDC ke JHADC wo yakun ya ka MLA election nei benta u arhajar arpaule na ka chnong nangba wo yele naraliang constituency da ongule wa ka dorbar chnong kerpat ko yaki won ki wa ap yaki jaj penbat wo kentai yaki wood kamju le da ong wa heyato wa ki yalang pait ba em kam ki u yo bor na ka dorbar chnong woro ko wi ngau he chnong Pachnong nangba. Sirup wa ki office bearer EC member yong pachnong. Gani gani pensia. Happy gilok jo. Wa ap ye gani kubor. Halor gani keno yong umasyam hok korot. Ya kedor pachnong pelun wadaman haga khat khande trik umna khat bin arhajar arpawar. Hagani kador barsnong umasyam da keno wa ga dorbar dale bor badale chiliang khmat peo bad hijoi bor da keno wa ga chnong nangba da pia ko aryang hanrei hagani kador barsnong ju peman ko nagi pos por hejing to wa ga chong suk ko chong san Karoy kapar yong gachnong umjuk ule bor umjuk ule chiliang khmat ko yekinu ki nong chong chnong hapo gachnong de ko kador bar porjuk man nagi por de chim ko yeganu ka rai de ka jung mon ju lang yong gobon walang karu kamte kani ki jing keno yong mat samok yegador bar chnong man ko ubakla bat uklem nongin kam jole ka dor bat snong wor jo kuman te chim ko ye ganu gun rai lembaga jing rai yong go bon walang yong ka snong nang ba hagani ka dor ba ki nong chong snong yong ka snong nang ba de egi ka jing kersan ko pura Yumal lakon biam, woman kam sitting MDC na kasong nang ba. Uyelew ya assembly election na kabanta usnam arjar arhawle na ka three yang kam u candidate yang kasong nang ba. Helipor nga nagaliang yang kador batnong kerpa ipi Gilok kijur, guap, kinu kijing kentho, jaga senong nama, senyap ha, hamjuk tiang, nibha, kinu kijing kentho, ye priang nagal yang senong, klem kijing tip, yang pada senong borok. Kam jole, kinu ki jinglang pajba, nagal senong priang iki, Henry. Hab yo ki kepansan na kecnong yong kedor basnong barok kowi. Tehilipor kublaya pi ki lok kijur ku ap yagani ka jing pensia kublay sibot.